Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kemusian kejunga, kemaliasku ya kejingkeren rahmat kepala batai dong General Sekretari jong keseng samla mulai kenton masa. Kapan maaf lebih bang Yawan Islam. Balik Yawan Islam, titip balik Yawan Islam. Namar nyeri bang kenton masa ruk Islam. Kekentan masa ruk Islam dan mereka kian dong better late than never. Yang orang iman hak kenton masa nomor bernaya ngadu teneneng lah dan next issue sudah long kita berubah sudah. Kemudian siabek kita kogoy ke Bible tetap nak kami kalian tersias kami kalian. Dekat dah kini esok tipu langsung kebanyakan ru. Dan baik pak. Baik, mentala sibenai kena kedinja kerja badni ya kedin kuman jong ke serkar nitip syai kedar bagadai ke pre-plan border hak kebakilawan ras dan ambulans warna ambulans kebut kalau don lupa ke plan ban execute you know but meneng nang keren ni kata apa nongpo Lomba ngikren siapa kata ke judicial inquiry ke judicial inquiry kalau ba hadian ba ulung chairman ubahet ya ke judicial inquiry udah bat uhab ban submit ya ke report sa kabinet kan sa sin ya ke rai la ban register case na hanta kanumban justice lumakan lah hablay at kabinet kabinet kebapaman peniap kan memeraih di ban persitom yang kita dipulit ke peniap namar balada mendai bakapa ke kawan empat ke kabinet kemudian ada ban suspend immediately ya kita dipulit lada ke government on case like them wat meng persitom wat meng tak kemudian dipulit dibersiap lada ban suspend 26/11 kebagarja ke Mumbai atak oleh yang Ajmal Kasab di KMM pensitam katum gaai terhadap bah serius bangkuah dar belai udan bentah harta kebagi charge mati yang were having incriminating documents bau involved hak IED plus kebeli sukam punish you according to the law boleh bah piapan peniap na bakadaw na hanga simet bat nga persulong gani kasur haki babuan kipat ba kinong song bat kasur yung binamulay ba ladaga sokar kasnap kuman kume nyimdawa da CBI inquiry haka CBI inquiry kinalot kinuan konspirator yang ngadagig pilak kinalot nomor gimhon ya karpam register case jang ke Meghalaya Police bat ke Meghalaya Police ke register 304 not 302 but upulit akhir interrogate lana investigate yang SP buhak salut si Fauzian hak sisni kala belang Pinunyo Justice Hantaro Pinunyo Justice KPI inquiry hanta kalau ini kiming konspirator kin sangat lut Nrai kene clear message ya ke government kalau ko sarkar ko nang yalam but persong nang rimba justice delayed is justice denied kajisap kuman di kemudian babin kwa aban ay yang jing besar ke bohok kemudian pinay pinjing besar bahwa kuno lemar berpipa mahita kipa ibu pi berpeniap dalam power pi suan ke ambulans abalik yang beri di jurang ambulans kulit pas haka history yang siang bukan masar pas ya ini dibuat arsap tupi ke sarkar Soha
Ay, ako jing bisyar ka bahok na kabanta kayeng nasem yung ba series.